اللہ راسیاں دی جاگیر دے وچ میں اپنی آپ سیاپاں صحیح اللہ راسیاں دی جاگیر دے وچ میں اپنی آپ سیاپاں عدیل بھائی توجہ کرنی ہے میں اپنی آپ سیاپاں اجے نو سن کے پربت کم جاویں میں او پرسوز علاپاں اور توجہ کرنی ہے کہ کیڑی آپ نو آپ سزا دیواں کیڑی آپ نو آپ سزا دیواں گیا فکر دے شوچ ناپاں ہاں ملزم آپ کٹہرے وچ اگو عاقب جج بھی آپ بہت شکریہ بہت مہربانی بسم اللہ جی بھائی جان کیوں پریشان ہو بڑھنی پئی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں تساں تھوڑا جہا فریش ہو بنا فرنٹ سیٹاں تے جڑے بھرا بیٹھے ہوندے نا فرنٹ سیٹ والے سائیں جاویں تو پچھلے تو مڑاپے سائیں گئے دوڑا جناب دی نظر پکڑے نا کہ بیلی دے نہیں نا پتر آپ پتر لڑنا نہیں بیلی دین دن آسرا بیلیاں نو جدا عاقب سیت ڈلاوے بسم اللہ جی مصطفیٰ فخر میرے عزیز توجہ کرنی ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی غلام عباس ناصر کلیار صاحب بھائی فلک شیر نوید بیلی دین دن آسرا بیلیاں نو جدا عاقب سیت ڈلاوے اور بات کتیے ہو جائے لگ دے نو جیڑا اوکھش منہ پرتاوے تے ساد کدی نہیں مارے اٹر دیا نو ساد کدی نہیں مارے عاطف بلوچ اسرار خان ساد کدی نہیں مارے اٹر دیا نو جدا وقت ازمائش دا آوے جیڑا نال کھلوے بسم اللہ جیڑا چھوڑ کے جاندہ ہے جاوے بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ سلامت رکھے جی بہت مہربانی میرے بہت ہی پیارے بھائی فیصل صاحب حوصلہ افزائی دا بہت شکریہ سائیں ایک اور دوڑا جناب دی نظر پہ کرے نا ایک ایڑا طریقہ بھی ہر تھارے نواز خان دا نہیں یار یہ زیادتی ہے بندے نو سٹیج تے پڑھ دے نے طوفان رہے تو بھائی میرے اللہ بڑے ظالم لوگ ہیں آج تینوں افضل ہے کروں اگلے بچا کے گلے بھائی جان بہت ہی خوبصورت میری واسطے انعام تے میری واسطے چیٹ بھائی چرکا گھر نہ گیا کر بھائی جان میرا بیٹا اسی اے روزی روٹی بالا کان کمائندے ودے آئے تے جیڑے اے ساڈی روزی روٹی دے وچ بال مخل ہوندے نا اسی انہیں سمجھنے ہیں بھئی یہ بھی ساں دے تے تساں خاموشی نال ٹائم گزارنا ہے میرا پوتر مکرے بیٹھا تے موڑ چپ کر کے باؤں کوئی نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے لوہاروں کو باہر کوئی رولا ہی نہیں پائی صحیح توجہ کرنی ہے دوڑے تھے کہ ڈٹھا کوئی نہیں واہ واہ تے موڑ بھی خوش مت نہ واہ 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 جی بسم اللہ ڈٹھا کوئی نہیں بھائی جان غیر سیاسی شعر ہے لیکن ان میں سیاسی نہ پیا جٹھیانہ صاحب کسے دے عشق دے وچ نا عشق ایسی چیز ہے کہ کسے دا بھی عشق اللہ تعالیٰ دل وچ پا سکتا ہے ضرور نہیں ہوندا بھی وہ اس قابل ہوئے یا نہ ہوئے تو اللہ نو پتہ ہے ایک شخص دے بہت سارے عاشق ہیں کہ انہوں دشمنوں تو خطرہ ہے اس ایک جگہ تے پناہ لئیے دشمن اس تے حملہ کرنا چاہتے ہیں تے کچھ اس دے عاشق اس دے حفاظت کریں دے پہن توجہ کرنی ہے ان جڑے عاشق حفاظت کریں دے پہن انہاں جو ایک عاشق مڑ مڑ خواہش ظاہر پہ کریں دا کہ ہیکری انہوں میں ویکھا ہاں ہیکری انہوں میں ملا ہاں مل نہیں سگیا ویکھ نہیں سگیا اللہ دی کرنی یہ ہوئی ہے کہ کچھ عرصے بعد او دی لاش ملی ہے اے نہیں پتا بھئی کہیں مار کتے آ یا کہیں گڈیے تھا گیا اے اللہ نو پتا ہے او دی خواہش ادھوری رہ گئی ہے اسے محبوب دا ایک عاشق اسے معشوق دا ایک عاشق او دا بوہ چمدہ بیٹھا ہے ہستا بیٹھا ہے کسے پوچھے بھئی او تو مر گیا سکھدا سکھدا تے تم بوہ ایک ہستا بیٹھا ہے خوش بیٹھا ہے تیری خواہش نہیں تو ویکھیا کوئی نہیں یا تینوں ویکھن دی محبت کوئی نہیں مسکرا کے آدھا ہے کہ ڈٹھا کوئی نہیں
मुड़ भी खुश वतना क्यों साडा सांगा है जिंदगी भर दा और अखी नूटियां जदन दिसी वैंदा है मन भावना मुख दिल भरदा ते हुंदा प्यार च मिलन जरूरी नहीं आपो आप अकीदा है हर दा और नित आके बिठार निगाही लेना बुआ वेख के ढोल दे घर दा। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। एक गजल उस्तादा नु सुना लई अपनी हाजरी नु क्लोज करें दे होया कि बेकदरां दा करीब आ गया बिरा ए मोहब्बत बिरावां दियां। बिस्मिल्लाह जी हजूर बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जनाब दिया मोहब्बत। बिस्मिल्लाह हजूर सही बेकदरां दा लांजा छड़िए नित झिड़कीवण नालू बिल्कुल ताजा गजल थे को थोड़ी जी मिस्टेक हो जावे तो महसूस नहीं करना। बेकदरां दा लांजा छड़िए झिड़का झलण नालू वाह वाह सच्ची गल है चुप चंगी है भेड़े रोमन नालू। वाह 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 सच्ची गल है चुप चंगी है भेड़े रोमन नालू। और शेर से तवज्जो करनी है कि टुर जावा ता टुरदियां वेले मगरू सद ना मारी। भाई असद साहब टुर जावा ता टुरदियां वेले मगरू सद ना मारी मर जावा ता पढ़ के बख्शी पीछे रोवण नालू। वाह 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 मर जावा ता पढ़ के बख्शी कूका मारन नालू। और दिल दे बदले दिल मंगे आए जिन तक आई नहीं मंगी। वाह 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 दिल दे बदले दिल मंगे आए जिन तक आई नहीं मंगी। सिद्धा सिद्धी सावी ना जा कर तू इतना सोचन नालू। और शेर जिसने मगर इतनी मेहनत की थी है कि आके हक ते डट जावन दा ना है गैरतमंदी। वाह वाह आके हक ते डट जावन दा ना है गैरतमंदी। और राठा वांगू लड़के मरिए डर के जीवन नालू। बिस्मिल्लाह जी बहुत शुक्रिया। राठा वांगू लड़के मरिए डर के जीवन नालू। ते एक दोड़ा भाई अंजम जटेना से पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरा दावा है स्टेज थे कि मैं तू पहले किसी लफ्ज इस्तेमाल उन तक नहीं किया शायरी नहीं किया दावा नहीं होता। लेकिन एडे बड़े ना दौड़े दे बैठे अगर कीता होवे तो मैं अपने लफ्ज वापस ले सा सही। बिस्मिल्लाह काय मरना है जी काय मरना है जी। बिस्मिल्लाह उस्ताद जी दौड़ाई भी सर गया हो गई डाटिया भाईजान चिंगे सरफ दा सजण जे रब देवे औखे वक्त दा गाना हुंदा है। वाह वाह चिंगे सरफ दा सजण जे रब देवे औखे वक्त दा गाना हुंदा है। और हौली सोच दे बंदियां बख्तां दा वो वेख के वाणा हुंदा है। बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश हो गया मेरा मुशायरा पूरा। हौली सोच दे बंदियां बख्तां दा वो वेख के वाणा हुंदा है। ते कोई सजण की ठाई चा सद मारे असा तांगे च रहना हुंदा है। कंड खजड़ी आके लगदे आंदी ए ता शां ते लाना हुंदा है। वाह 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 बहुत